Welcome to the 2010 Sharp Eye channel. Thank you so much for making sure that you support the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit www.2010sharpeye.com. Hey, tada. This is no 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 1, TS Galaxy 1. My brother, how's it? Ngiyaphila bhuti njani? Sharp, thanks man. Igame namhlanje ibone njani? Mfowethu igame right. Although ubone intwana zami, intwana zePirates. Khona spirit abasiluzile. Yabo. Ngenxa kuhamba coach ne? Kungenzeka lokho but na ukuluze cup okusho ukuthi ngingaba lezi zinto eziningi esezenzekile kuba bafana. But ngibongele nje kakhulu intwana ezincane sikakhulukazi zePirates for uRivero na uNcikazi ukuthi bakhona banikele intwana ichance because asiyibuki manje njengebhola but asiyibuka njengokufida imndeni. You understand? So good for South African football, good for our national team. Exactly, yeah. Because when we check manje the more experience abayithola ku PSL mase boyisebenzisa lapha ku under 20 nani shuthi yes nakubafana shuthi sine future uthi bafana ingagcina yenza kahle in future. Exactly, yeah. You understand? So nga-emphasize nje ukuthi wonke ama-team asizame ukuthi sisebenzise iy'ntwana zethu ze-local esike sibhilive kuzo sizikhulise sibe patient but otherwise kuneplayer lapha kwi-TS Galaxy mfowethu ufuna uthatha yini jezi number 10 uMaduna mfowethu cha mfowethu hayi cha mfowethu ngicela ukuphakamisa lapha kuleya out mfowethu but otherwise mfowethu good for i-national team yethu mfowethu ngibona ukuthi in future sizoba right if ama-team engakhopha lento enziwa yi-Pirates njengamanje ngiyabonga abafowethu. Before hamba na ubani ofisa ukuthi angeza lapha kuwena as a coach? Hey mfowethu ukucoach iPirates akukho easy na ngoba mawula eduzane ngingathi especially ngiqale nje from assistant yethu uMandla sabambile manje akakhona ukucoach iPirates because unama emotions kakhulu akumele mawucoach ubuke kulwa lapha kuma media ngiye kuRolani naye angingazi ukuthi usefundeni ngale but naye umuntu osimazi na uthi unama emotions yabo akakhona ukuthi abe nje calm sidinga uBhena ngimazi ukuthi manje ibehavior yakhe senjani but uBhena ngimazi kade khosha la omunye naye futhi naye umuntu oba ne voice abe nokulwa so I think intwana zami njengamanje zijwayele umuntu calm okwazi ukuthi azibonise if isimo siyabheda okay adjust nanje abe ne solution asisafuni manje mfowethu umuntu ozoba nomsindo but angazi mfowethu ukuthi singaya kuphi but singaya ngaphandle but ngingazi njengamanje sekunesikhathi ngingababoni labo coach engibabalile abo2 uPitso njani akapilivele kuma young stars uzofuna kuthenga abadlali izolimaza national team yethu lento sifuna umuntu ozobhilivela kuyintwana manje mfowethu we doing this thing for ibafana mfowethu for our country mfowethu future. Siyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga Ngcobo ngiyabonga abafowethu. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010sharpeye.com.